Drugovi i drugarice, ovdje u ovoj sali je cijela Bosna i Hercegovina. Ljudi koji su posvećeni ostvarivanju programa SDP-a, realizaciji 5 politika koje smo promovirali kao programska težišta našeg rada u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti još 2010. godine. Programsko opredjeljenje koje je rukovodilo sve odluke glavnog odbora, predsjedništva i predsjednika SDP-a, kao i svih izabranih i imenovanih dužnosnika iz naših redova na svim nivoima vlasti. Kod formiranja parlamentarnih većina, izbora mandatara i podrške vladama na svim nivoima, SDP je rukovodio program rada tih organa i tijela, prije nego partijska pripadnost partnera. Davali smo najkvalitetnije ljude i tražili istu odgovornost od ostalih koalicionih partnera. Sve smo mogli pregovarati i dogovarati, ali pitanje ustavnosti i zakonitosti rada od samog početka nikad. To je bio osnov koji se podrazumijevao i koji nije smio biti narušen. Gdje god je do toga došlo, ili do pokušaja zamjene programske koalicije labavim, neobaveznim partnerstvom, mi smo davali odlučan odgovor i prekidali saradnju. Mi nismo u vlasti da bi nešto otimali ili preuzimali, već da bismo promijenili stanje. SDP BiH je bio i ostaje najjača opozicija postojećem stanju nazatka, beznađa i propadanja. Nema niti jednog ministra, niti jedne vlade koja veliki dio svog vremena u protekle 2 godine nije posvetila pospremanju razvalina koje smo zatekle. Ministarstva bez osnovnih zakona, zakoni bez podzakonskih akata, neuređeni odnosi u državnoj službi koja se opirala i pokušavala dokazati da se stvari ne mogu uraditi, umjesto da ogovori kako ih uraditi. Izrađeno je preko 100 zakona koji se nalaze u različitim fazama usvajanja, od nacrta do usvojenih zakona, i to u oblastima koje smo obećali prije 3 godine. Dok drugi blokiraju i blokirali su Mostar, Sejdić-Finci, državna i vojna imovina, koordinacija državne pomoći, mi smo otvoreni za dijalog i dio rješenja bili i bit ćemo uvijek. Mi možemo i moći ćemo bolje. I SDP-ovi ministri, i poslanici, delegati, potpredsjednici entiteta i drugi su ljudi. Umaraju se, griješe, podliježu emocijama. A da je Bosna i Hercegovina danas drugačija, bolja nego prije 3,5 godine, jeste. I to više tamo gdje je SDP imao preovlađujuću riječ, a manje tamo gdje nas je najmanje. Tamo gdje nismo u izvršnoj vlasti. I sve smo to uradili, a da se nismo busali u prsa. I zato danas 100, hiljade uspješnih projekata, aktivnosti i direktnih efekata na ekonomsku konsolidaciju i revitalizaciju privrede sebi pripisuju svi, od općinskih načelnika do sindikata i poslodavaca. Pa čak i oni u parlamentarnoj opoziciji koji nisu imali nikakvog dodira sa njima, sem što bi ponekad ponešto rekli. Od konsolidacije fonda PIO i Fonda solidarnosti Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, ulaganja u konsolidaciju privrednih preduzeća, pokretanje poslova na velikim javnim investicionim radovima, do uređenja odnosa u oblasti zaštite okoline, boračko-invalidske zaštite ili izbora svih sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Svuda su pozitivne posljedice rada SDP-ovaca na zakonskom okviru, jačanju odgovornosti i transparentnosti u radu
i posvećenosti naših 5 politika. I tako ćemo nastaviti i biti i dalje najveći problem nacionalistima i nazadnjacima, radeći uvijek samo dobro za ovu zemlju i njen narod. Zato neka svi znaju, mi smo napravili prve korake, mi nestajemo i idemo naprijed.